And the leader of Common Sense family, Avraham Ben Moshe, abe clash with Bishop Ajagura or D4 Ajagura. Ajagura wabe clash with him over the death of Osanfu family. Obema no warning, very strong warning. Mema nchirimu no achere wadwen amame. Ewo comment section. I Penyah Brock Media. Mess was say need obe like video no that put subscribe button and be click notification corner for latest update na be chere wadwen de amame. Ewo comment section so baso. No che for skenya bia hwe. Ye hwe afi 2025 ni mu in fact in the history of Ghana yenya afia oyenne atwenchem a happen ewo mu esre 2025 na afia ye yifri se eye oman a ye pe busia 2025 we enu madi no nyonyo enu ma ni ni ye kura eye Osanfu abusia afi apim mienu ene aduonu num 2025 ene Osanfu abusia ene ni ye kura ye twa afi no ebe mu kakra ana out of nowhere Osanfu emame eye amano efiri mu ya ema no efa Osanfu trim ema ko Osanfu ya bodam ko video ba bontene bema katachi abrante wo susa koraketua nes abeye awreho ema manfo timi chekere Osanfu ewre krokro na ne ade ma otimi eyi yawo no efiri no god no Osanfu no mame de unza ba fine form o mame nie Osanfu nie onso mame form kra media no na content na efama no ene ade Mami wachi no out of nowhere about 3 to 4 months mu ana busia Osanfu no so eto anana no siedo neze owuo abefa Osanfu maame eko ye amano abefa ne ko 3 to 4 months na Osanfu na nkansa so eto aso in the scope of just 5 months abusia ba akono emumi enipa mienu atwana no siedo na after the death of Osanfu no odifo kwabnasiama eye Ajagura ebeke kansem bi se an wonim de ku Osanfu na boys no kaka se omuntie beke kansem bebrebe to ayampia beke kansem bebrebe ebe hokra no Avraham Ben Moshe ebufu ye ese ze modie obi wupe munim de ku no na bu nka bi nhemu enke o Christmas mu a bia ya anigye but ade na N0NSENSE a Osanfu mame ko ira dani samanto a obefa Osanfu ko out of nowhere papa waka akire anka eja ono edin ene wo ho keke Osanfu abusuan enka ejina ne so no ono so atoa abusuafo siedo watoa ne yere ede ne ba Osanfu ono so agemu out of form bronyamu ono so awu amaje se odwene ho a 2025 yi na afi baako pe abusia baako nuclear family o masi ahye maame edika wuye ena ebe wuye ekunu so bewu afi kro na emu tese wodwene ho a onti ase na no ade ba ye no media no so omo claim se omo wa ani omo ho ade ehu de course so ne ade no omo asate e kasa na eba ye na Ajagura de onya meka bi but ye de Ajagura kin aneki obeba be kan de no onya meka shaye no ana Avraham Ben Moshe send a very stern warning to Ajagura says we nim no betna TikTok live ebe ye na minim de ku Osanfu bi de we a ontwema no e wo Ghana hanum enough is enough obi na ewu unke busia ho ne mate ho ne yere no mte ho Apostle Ko Joseph mante da se we promote Apostle Ko Joseph krada Apostle Ko Joseph minim sa o kan ye de mante da se we promote apostle eye me promote Apostle Ko Joseph ama fire we jakredi na tem me moncherem enie me postu apostle e ma manfo ye video a omo se Apostle Ko Joseph safo e sponsor me wa wo se me bua no tro me promote apostle na eye time because o ye badwo mante da se kwabelesi ama o promote apostle enya hwe obi ani niti wati ase e na wa ye lucky e de ye sebra ne matete ho ye de microphone amount badwemba kwabelesi ama tia Anatoliwa usa Anatoliwa kwabelesi ama yire tie na kwakatira no wati kachire ukunu se ontwitwa ne mebi so na omanyansa ne nyamo ya ma microphone pe eno ani abusiafo bi chechiam ayo difo kwabelesi ama ni ende de enya agro
nipa titiriw atofom na eye meni je eye ma hwako ase ebusua memfiri mu na modi enidie sei amame se otitiriw sei atofom na mo ma me microphone na ekire se modi enidie mame mesra babusuafo pepa mo chew menya ba menya moja na mom apostle oyeye nyina ye papa nti meka se meye ba dia mi ka nyina ne se mesra mo momfa wodo ene baako ye enkura nechi na edin a wegya no edin na nsei emma munya baako wate enye dan a eye moja baako ena na mumu sebe mo papa no opre ne japade mpo okọ mo mma ne japade ana edin a wegya no efi emma ho na mum montena se enuanom na munya hyehye yenim se enye dan a ye papa etoto niama ewo nechi enkrata wegya wela waye no momfa enidie ma mo papa no na bibia enye kama medamu ase ewo enidie abode ama me medamu ase ebusuafo medamu ase ensign chairman duruwa onu je microphone a wo na wo nka ebusua wo no wehu apostle ko Joseph a ohangi wiem na apostle ko Joseph oye Spider-Man apostle ko Joseph oye Superman find apostle kasi wu a obehangi wiem akwa we kan ya kase na apostle wu a agrada bedwa na bebia di apostle be hye no amanfo nkosasa dote no na wankasa asema wu kan ono apostle ko Joseph wote ase mpo no na nase amea ya nkosesa wewu awie no na agrada nti bone bempa na apostle aya ewo sa agrada etisi na mena ne ho enye obi a wedi bone mum ene owu a agrada beti na esi amenanim na nka yifunu na pie na ehu so kwabresi ama de ba asem kwabresi ama kwabra dai Osanjo papa ewu kwabresi ama se wonim na so kamera ubewu me oso obedidi egbo no wa atem wo se egbo no wa enim yakoye program pe oso ye kwasia sen na wo de egbo no wa ye no eni wo kwabresi ama difference be na wo ebono wasi nsuo beto nsuo nanto wo Ajagura ofi kuro beto wo kranka ye me ba chaw Ajagura ofi kuro beto obi enku a wa wo bewu na mmom minyamiti Osanjo papa wuo ne pe ena me yemu sheme na me say no ma me betu mi nua yifu ansa waba kwabresi ama we die esra ofeche ye we die emekare why Ajagura pacha kwabra Osanjo papa die yesraw wenku ade menua enidie ni wodo kwan so enhihye kibi ambeka ena Osanjo maame ena be fa ne ba no na obefa ne ba no ena Osanjo kono ena waso ne papa kwabra siama me pese meti Osanjo asem eye why eye de edu pacha we dia menka bone me sra mi nua no kwabresi ama Ajagura yesra wo me pacha wo de wo bibi ka mo munsie funu no why me me gra me de send de ho de won kasai ana wa ye dada wa ka ne ho dada na onya anonti onti dia mo ko boda mane o hwe pacha Ajagura bu betifo oyobi anipe wu a odi nchiremu ba obi ewu onyante and tem why why anti but what in so dia kwabna mesraw emeka we why esraw why esraw the same thing o camera woman we are ene dia wo say na so odin ye mpese e better story bia wa ha me di ona wo ye crap na Ajagura movement fo na nkasa me bisa mo kwabene siama osi wo ba Ajagura movement ya obi an type ahobambo me pa bo chewo obi an type ahobambo yes yanko ahobambo yes ahobambo obi an type ahobambo na me bisa mo simple question ahobambo men tro ne brofo men tro brofo no ye katwi obi antro ahobambo yes ahobambo kwabene siama say Ajagura movement na Ajagura mo hu ban
na kwasia bi enku na kire se wo join ni Ajagura movement ya ubenyini ya che anamewa mempese mefum minua no kwabene siama se oba Ajagura movement ya ubenyini ya che yes or no oh yes or no na kwasia bi enku ana okay wonu kwabene siama osi obenyini ya che ana obewu ntem mibisamo onu kwabene siama na numuto osi obe live long ana obewu ntem monchoro he will live long yeah long short yes kwabene siama say obe live long and short monya the long short say mamon type long or short or say long jama wuntie onu kwabene siama osi obe nyini ache ana obewu ntem ana wonte osi onu obewu ntem ne nkwa ye short onu waka na wo se wo nkwa ye short no wo se mememra na mami enkwa tenten a me wa cha wo sebe ukokwa wagini ote onu kwa me si amase onu nche wo wi ase opona Ajagura nyina no onu bewu ntem oboa woni de nti okasa no okasa because bia na wewu ntem said ye be na owu ntem a ye nkokasa enyo no so Ajagura no enti ode enu di kan ya to chacha na esan bi to no na owu ntem a ne members abe post to say okan kwabena me na meka na chira unyen wuyo ubenyini ya che ubewu Ajagura kwabena siama hwia me ne wo ye twa 100 na enema ye mmebunu ne nano 40 years time to come ye hunu uwu Ajagura obua kra monka nche kwabena siama say so be ne nkwa yetiade obua kwabena siama o kwan wanya papa na me hwe video no kura me hu video no na me yese me hu na ono kwabena siama obewu ntam obua unya nwi na me mpaya me gbo ama se di obesie nyini acha no me say me nka se wo ye nipa bonini me ne wo kwabena siama abana yegu efutu ayede mambebunu adwentra ayede momo ensam aye ka kire bebunu no me pese me ne umienu ye twa 100 na ye bon kokora na ye tire mu nyina ye white na ye kunu the end of the two of us our message de kwabena siama osanjo maame koy en osanjo ko en osanjo papa ko me mpese metese wa be ye video say Osanjo maame ko ye no ena ne maame no so Osanjo name na Osanjo so ko no ena wa so ne papa name ena wa twe ne papa ko na obi mbra beji ensuo bi eni ho ebema onim owu strategy anka camera woman no o camera woman no ewrade mfa ne krensi ankoda so ti ase ne kachira wo se kwabena siama wo kasa dodo o kasa ya mane ko yes Ajagura movement ye boni tuo kura nya de obewu wo kwabena siama wo ahobambo hwe etuo hodo awo me na me mpese me ba hard on you ena me share da ena me ye ena wo say owo ba owo wo akwa kototuo apenkraman wonam a wo body gas ye sam uwi a se me mra ba ji agobambo ben eni ye say skana me di beto ne ntwie no edi enti na me mfa nkofa machoman na machoman ni mechi na sunsumu agobambo no evidence ben na me wo waba me nchen ena me se mama usunsumu bambo evidence ben na wo mama mo adwini nyini yo embebu no mo jimi dodo bate Chere wadwen mame comment section Penyah Media Accra. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!